Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako si Azman Kumel, muhan kam suwi-suwi si News Yakan Basilan TV. Bayak ko hajan ang bungan nene panilew ang bami kapung tinayhante, rakyat amban lahat Basilan ni ulu si Malaysia, duk demikian ni ulu si Saudi Arabia. At tawakan si intag-intag ni tampat sa di amban lahat Pilipinas. So panilew rin sa inin dalam messenger kun banes manamal, genit ay itong kuwang PN sa miyaan mag-message si akuhin pasalang pagpapuli amban Malaysia. Dehalo. So nambu amban advice ko para si Kaam may kapung tinihan ko amban lahat Basilan. Yulo si Malaysia salido dalam Sabah atau akan dalam Kuala Lumpur atau kan KL. Gaania pagpapole bang bituu amban lahat Pilipinas ineddo ke atas para tapole Kaam. Sumagwa anin bang tahati kun may kekam tapole pitupi kam hap agency malu dalam lahat Malaysiahin pagwa Kaam. Ngatawakan manggigam karara bang kaam persona mapagwain nganda akam may bangsa tabi malu mahap panyapnen nilo pihak agensi Pilipinas sarta ierut inilaw bimalahin bang seinggit kapapole bi pito haplat Pilipinasin bayak ni kam mole katauhan biyan bang seingi sambung den lu ni kamurungan di katas lu ni kamurungan di advice atau kanina ini ni labean so iya nambu amban pangurung ko si kaam labean supaya kam tapole pito hap lahat Pilipinas. Si kedua isang panilaw bang ina ko basa ina do katasin pagteka tu dalam lahat Pilipinas mananin bang dalam Sambuanga ni atau bang dalam Manila bang semole amban Malaysia atau akan mole amban Saudi Arabia. So bang tahati kun may bangsa ko amban lahat Basilan. Ga niya ined do bang pole amban Kaam sedi amban keletan tu dalam lahat Pilipinas. Bangkam keletan si lahat asedi ko may dalam Malaysia atau kan Saudi Arabia. Bu ni kam pinapole ni atu nulagu Kaam ni atu nabang Kaam bang saingi kam tapole pitop Basilan. So ni umete kita bi balita aku de helu bang ini bahasa ne doin bang kam baya mole hap Basilan. So LSI ian si me local stranded individuals maknanen lai si me bangsa ti aman lahat Basilan keletan si bida-bida lahat dalam lahat Pilipinas. Ga lamud le Malaysia hinduk me Saudi Arabia si me kata sine doian. So maknanen kapandakan nen bangka mole amban Malaysia atau kan Saudi Arabia atau kan imban ni lahat sedia lahat Pilipinas ga niya ineddo webi ka atas para tapole kam lahat Basilan. Si kaamin du bangkam pa si swab test lu amban lahat paluhan biyan atau kan rapid test ga kam positif maknanin negatif kaam direct kam pinapito hap lahat Basilan sarta niya ro mag-assistant si kam atau kan niya ro nabangan kaam ang singit papituwin. Duk demikianen pagteka to si Basilan si panilew isab namba panilawin bang sa ingge pagteka si Basilan bang niya peke quarantine tuo. So ni atu quarantine dalam lahat Basilan 14 elew. So dalam Sambuanga ga niya, dalam Manila ga niya, intag-intag lahat katekahan biga niya. Quarantine binsa tu dalam lahat Basilan. So panilawin ni sab namba bang intag kam ta quarantine dalam lahat Basilan dan Isabela ke lamitan ke depende iyan si municipal. Di bang municipal bin tipo-tipo automatic pinapika map tipo-tipo lai kam pina quarantine. So mas labi hap manamal bang niya mag-volunteer amban may barangay bi ibang malasa si kaamin eddo ni kaam pinapihap barangay ni lai ni kam ta quarantine si antagbe atau kan lu ni kam si antagbi ta quarantine bang niya tapit lu facilities. So iro may labihan ta pangurong ko si kaamin murah-murahan bang painin ni may labihan inin mag-success atau akan labihan makatawang kaam sige pe kam makapole si labihan pangurong ko advice inin miharo kita binamba bang sa ingi kaam kapole pito hap lahat Basilan. So iro me labeyan ta pangurong ko si kaamin atau akan akal pikilan ta panabang ko si kaamin murah-murahan bang painin labeyan inin makatawang kaam labeyan teka kaam dem lahat Pilipinas murah. Demikianen makasakosasa kita bituang ni kam tapole wasam bani mag-follow kaam si Facebook page te supaya kam update sini ini balita matekkahin. Demikianen pi kam hap YouTube mag-subscribe kam lai supaya kaam update si may news te amban YouTubein. Dumen inin kaam dakupi supaya niya alay te doku ina ini sumagwanin bang sa ingi hadja kaam tatabang kumay bangsa ko aman lahat Basilanin. Pabalik ko salamin si kaam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.